Шейх Мухаммад Ратиб деген ұстазым айтады. Америкада бір штатқа барып лекция оқысам дейді. Араб мемлекетінен келген 500 араб врач бар екен дейді. Таксист емес, тачкист емес. 500 врач екен дейді. Алды академик, башқа ең жоғарғы емеге жеткен дейді. Америкада көрінту атақтан кеткен врачтар дейді. Мысалы Египеттен Ахмад Зуойл деген Нобелевский премия алған физикадан. Ошолорға лекциямды өтіп бүткенде ақырында айттым дейді. Урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, силер менен сыймыктанам. 30 жыл, 50 жылдын ичинде Америкада эң алдың академик башка болупсун. Жеке өзүңөрдүн ооруканаларың башкалаңар, бирок менин айтарым, келечекте сенин балаңдын баласынын баласы. Балаңдын баласынын баласы. Чебире болобу? Келечекте балаңдын баласынын баласы сенин тилиңде сүйлөбөй калса. Senin balаңдын баласынын баласы senin diningdi кармабай калса. Senin балаңдын баласынын баласы senin bir tuğandarın kelgende kel деп сый урмат көрсөтө албай калса. Senin балаңдын баласынын баласы senin үрп адатыңды, салтыңды билбей калса. Senin балаңдын баласынын баласы senin үммөтүңдөн, мусулмандардан бирөө келген кезде bir tuğanım деп кучагын жайып күтүп ала албаса. Америкада жашап эмне кыласың? Орай айтканда Америкада силерге пиширип коюппу дедим дейт. Birazdan keyin çıgayын desem, araң tayagын таянған, 80-нен жашы улгайып калган, эң көрүнүктүү, ошол 500-нүн көбүн окуткан устаз врач келип, колумдан кармап, жаныма келип, ыйлайт, сүйлөй албайт дейт. Бирдеме айтайын дейт. Адышка болуп кайра ыйлайт дейт. Ата, токтоң, эмне болду десем. Өзүнү басайбай ыйлайт дейт. Ботодой боздоп ыйлайт. Акыры өзүнү басты дагы дейт. Жанагы сөзүңдү айтчы ким деди? Балаңдын баласынын баласы сенин диниңди тутпай калса. Senin balаңдын баласы десем. Балаңдын баласынын баласы мы? Менин балам мусулман болбой калды деди дейт. Менин балам мусулман эмес деди дейт. Айтайын деген урматтуу мусулман бир тууган. Биз өзүбүзгө мындай эле каралчы артыбызга. Арзыбаган 50 жыл, 40 жыл жакшы жашасын деп $10,000 акча төлөп окутуп атасың. Контрагын берип атасың. Бирок акырет үчүн эмне кылдык? İmanın saqtap kalı üçün. Kelingizler. El-kayyisu men dâne nefsehu ve amile limâli ba'del mevt. Akıllı adam, el-kayyisu en akıllı adam. Men dâne nefsehu kim özü gözü oturup atçot berse. Kudayım 6 bala verdi. Ne kıldın? 6 oten vraç. Biri de ihlaslı bilbeydi. 3 kız verdi. Birinde joluğu yok. Anan? El-kayyisu en akıllı adam men dâne nefsehu oturup özü gözü atçot beret. Bir şerigiden, kampanyondan atçot algandan katıvıra kalat. Ey nafsim, sen 50 yıl oldu yaşaganına. 54 oldu. Paygambar yaşına kirsen 9 yıldan keyin ölösün. Ahiretke ne de barasın? Ve amile lima ba'del mevt. Ölümden keyingi amalın var bu. En akılman adam, danışman adam özünü özü esep berip atçot alattağın ölümden keyinki günü üçün amal kılgan bolsa. Sileke karşı bu dünyaya amaldı kılıp atabız. Ahirette unutup kayabız. Söz esini tabat urmаттуу musulman bir toğan. Eğer kebirevin kattı aytsam, keçirim surayım. Bирок açуу чындыгы ошондой.